Tadi ako kita mintu sama sang lagi ako kamu mintu jatang pulau jadi ada penganatan dong lagu tu ni jamin singa. Tadi ako tu tama aparenta. Tadi ako pastor si sola pira-pira sang ayo kalambu na. Tadi ako bu pendeta, bapak pendeta. Lagi ako tengah pendeta kalian bagian katan sunga nama kalimaan ako kita mintu sama satu limbo lantai terapat kamasusan. Ito tiyo mo nalanjat tun na natanin puting karon tiyo sangka niya kabodong kula na to tiyo makin mo kumilangan banwa to tamangura tondok pakadwa itu anak kamanin tun na angkay dari sini mo dito mati di pada to rin sa sakto di mana mo padado naman rente dari padolo Kami ha. Jadi aku kita pekalolong itu sudah bisa tas deh. Sampai si angkat. Angkat. Kita bro. Pakai yang pasari dulu teman anu. Pekalolong itu sudah. Turun na lang ano. Maka mo. Topo video ka lang dolo. Erjun nih. Pasal bu.
Yo, pakai minta bayar lo. Dari bawah pintu aku dulu tuh. Nah, tadi itu. Dari aku dulu. Oke, Maria Borolo, selamat siang. Luki selamat siang. Sini kita tembak guys. Sini kita tembak tembak. Oh, santai kawan. Tapi ya. Iya. Mandili itu. Kalau goro-goro tongkong ko pasar dulu ni apa masana to? Lemari pa pemuda. Yo. Oke. Weh. Halo, ada cucu nenek sini, guys. Cantik. Siapa namanya? Loli. Loli. Halo Loli. Apa kabar? Di mana sekolah? SMK 2. SMK 2. Di mana itu SMK 2? Ah, di Batan. Oh. Di Batan. Batan guys. Yo, tapi kita pemain nomor satu, sarung-sarung sini sudah lo, tak kini Ben dan Joy. Oke, kerbau dan babinya sudah mati. Jadi sekarang akan merimba. Halo, nek dah buat sambang, mana kau kareba? Sushi biasa. Oh, sushi biasa le. Mantap, iya. Oke. Iya, tadi aku kita masuk langsung. Kita rapat masuk langsung dengan di dalam bulu teh. Ada yang kalau kolong lantai Allah betul. Sudah kamu.
Lakai lomba kayu anak. Terlebih sama dia ada apa dia sangka lantai Allah dia mau tidak rendah bersangka nah. Pelen nabi sara lantai kurla jiran kelulangan. Maka lima anak taruh kulawan atau kau losoyung mandikin na isungan. Angga toren nek ditumpu yaran di kalapa katampa kabiaran kebendan ada nanti matangkut serangan sangka kebutuhan kurla silan jauh dia melantai kurla jiran kelulangan. Angga mo tahun taranak alu kemelolangi. Ulang sangka losong di batara di gente alu masih rapindan sangka kamu sebalempang ini dikasih ida tentuan jika sangka ampu lembang. Pengurus stasi Prodekon pengantar Bapak Pendeta Ibu Pendeta Majelis Gereja Bapak Imam Bapak Ustaz di Salam Hindu sama yang terlambangan Salam Baru Barana lakon kamu tomang kau dibilang saat ditanya pematasan si besar-besar kepada kalian sini kamu kita menonton dua sini tiba sekarang pengalian mga tong aparel tatakan tenana lalan ada ini naga bagi songgaru ada jumpa apa ada mga lolo kanapin tentuan libur oh kali mana lah kita minta masalah asam tumpet jangan itu sangka na patang duta pengalan dia berdia malangan jadi tanpa lawan sarang sapan minangan na oh terpaling mga masalah asam dalaman kali-kali paling damai ini anda lang padibil fantasi sangka na inde tapi songi na talolo pas sarangan itu di batur di nama udah tanda udah di batur udah di sondong udah di bagian udah sawo di bagian tak aduh lorek deh hei tasi para pak apa diong suleng kararata tasi takan padiorian malabita anggama solanasang Anggana kasalewarini solakalan do karodi lakai ulamba lakai wana kelatang ngasihor anggami temanda daw masayalang tututun daw makampuno sane daw panito disimbang solalan ba siayoka anggami to diumba ulun na salukalua anggami to dolok kengkok na matara anggami to diumba kalabunan nalo anggami to dolok kadelekan kula kumua tatanan rampa apa talingaduan tata palidan pasuling isayo kakak apa tangal sengak darah tapatanan ni talingaduan tatang lain darah palidan ni suling pak berminta inderian lo dari nasola kula kasih dolokana inde tobo siongi na tololo pasarongan namanda awen rusaw sulu karasan tanga umpolo di tanah sali lagi-lagi Allah dari nasola kula kasih dolokana kuaya itu Allah di nato kula mangka di belendu tungenalangan di sampian rara tonareke di panggirenan tunalangan di kalapa matasaka di semberan kalapa matasak di sembe kalapa matasakalan tambuk indo atau bendadiana naposundun tampara pakna nabukan lepan tarisana tunalambi ini pak bulananna narete di pak tahunanna di panguria sami daun tangana sondong di basuma inga mi daun ikutamben namanang ngabanua di dadiang mi landang nari lambe di tibusana milat paseko malingin di dadian roko papan loli-loli di tibusanan dawo tangana sondong dawo tikutamben namanang ngabanua di osokan mi kamung bungan rak di lantaran mi be kalibasi diong kakendekan gulana bano nenek na esungan todolona ditanam mi koninna diosok ini rambu-rambuna sulemi tobang ngabina dibalik ini toma apa kira nami kutana londong lago indo to bendadian na sola ambe menggaraganna kumoda mo indiana tibusan mo inde anak mone di mora kapas sangendo di mora kapal gantian ambe lari posangan di mak tundu maleso indok mendadian na sola ambe menggaraganna
Kuma to naria ya tangkian suruh to nasalanan pasarakasan turun di retuen nagana apa lo daninda nasundo pakula kasih lologana nadikai daw tangana sondo ni paleso samayan na daw tikutan din naman ang abanua naman ay kesonda pasangay do keselle pa agan kian nambe sangay ba piso tato dolo di sangami so tato tunalo pa mo so tato na iri angin kasalle na simbo da dinding nalandi mi tanda na luna na dete mi kula kasih lolokan na di kay mi daw tangana sondo di paleso samayan na daw tikutan din naman ang abanua kesonda mi pasangambe keselle mi pasangay do so tato dia ginte mi pong tato tona randu kumo so tato si Tirolindo bayne sang kalamba nala dodo sang pa aduna so tato tung kasangan na si Tirolindo mi matundu bale samila ko bayne sang kalamba na dodo sang pa aduna kumo laku paurungi koram panang kapa laku paur kuliaki ko pa asulen nalo matundu bale sami bayne sang kalamba na dodo sang apa aduan nala ko batang ari kalena kumo manokan alamu timba malas sulendo roko rampanang kapa mengkairing na alamu sio makula lendo roko adakna pa asulen nalo tumpu ko matairan na bano nenek ko kala apa ko tando paren na isungan todoloku tasi pahorongan rampanang kapa tasi pa kuliakan pa asulen nalo tumpu ni pake ne mi patelentek na inde so tato tungkasangan na untuk pumatairan na simbolo man igilokor lerara ton na sanda sirante mo pa ulelian si paorong amiram panang kapa si pa kuliakan ni pasulen nalo bayne sang kalamba na dodok sang pa aduan na turu-turu tamama ami di obalaran nampak lo ari tulia kami di orang tian tuyu ungkom bobiulan tasa kanane tang karawan langan ni ma ada diang batik langan ni ma tihusanan dadi ni anak-anak dadian pompong mi bongsu nakon dotara Keson kami pasangin dak hianti tebakan tian nambe di sana tato. Apa kebelang na tanga mandak dia patang di galena tanga maluti ya ton dom tebatang na di sana tato. Di sana mi pongalangka. Apa kebelang natang sigala madu kaya batang di galena tang sigara keton dom tebatang na di sana mi di sana mi pengadar untuk abor amia batang di galena tamatan dasam sigara ke kore siapa pengadar untuk kahinan demi dama sawan si barung hindi pangatato karena namin bersama itu satu bagan dan nanti dia batang di galena di sana misa ne anti di sana sa ne anti apa belang natang sigala madu kaya batang di galena nang sirna tondon to batang di sana ne anti di sana mi sana edar oh seorang di batang di galena sana edar tam alur teng kalau seorang di sangka ben kadiaman alur menaulangi sangka alosan di batara di ginti alur masir pindah sangka abu sepalempang ini dikasih rida dikatakan kampu lembang di sana mi Yohanes Darro apa dan dalam ini mataunya Yohanes Darro ketika lebanon di pausan dan kesalahan dan itu di Bandung Karolongan sani Darro dari pada